ka Lympung Ialehkai chess ke AIU is zone inter-university jong Ustm ajar arpulai arpusau kala Sdang mentakasngi hak University of Science and Technology Meghalaya ka Ustm kala penlong yakani ka Lympung Ialehkai hapo ka jingkmi jong ka Association of Indian Universities New Delhi. Kani ka Lympung Ialehkai kanyat bed hadu ka khatwai tarik ukala lingkot jong Ustm ajar arpusau. Palat lai pautali ki skul ba haringkat kinong penyat bat kinong hikai jongki kilayawan ban penrung kerteng yala di hakani ka Lympung Ialehkai. Ya kani ka Lympung Ialehkai lawan ban bishar da kisan ngot kinong bishar bala tip kerteng kum ubeswajit Bharatwaj kum ukli nong bishar Monimala Sinha, Golap Chandra Gogoi, Homen Chandra Rabha and bat Parish Rajboshi. Unong yalam ka Hamas usal